Assalamu alaikum Kırgız Bazar kanalının görüntüleri. Şurada öyle biz Жылкы базардан, Ат базардан başladık тугандар. Адам деген аябай көп, көрсеңіздер болот. Адам аябай көп. Жылкы деген толот, улакка чабылып чаптар. Бул жакта бээлердин деле жакшылар келип калыптыр. Билесиздер, көрүп жүрсөңүздөр каналыбызды. Бул чекеде көбүнчө ээлери жок болот тугандар. Азыр биз деген бул жакка өтөбүз. Бардай жогун жоктой канча деп атат, канча кылды. Ошолор тартмакчыбыз тугандар. Тугандар, бардыгы бекен 165 миңден 185 миң сомго чейин дейт тугандар. Эгерде кимде ким кызыга турган болсо, комменттерге жазсаңыздар, мен сиздер менен байланышып өзүм таныш акам экен. Көрүп калдым. Бардыгы сөктүү, эптүү, жакшы жылкы бар экен тугандар. Машалла, карагыла тугандар. Казашкалар дейт. Бардыгы казашкалар экен. Привозной из Казахстана дейт. Мынаны карасаңыздар тугандар. Biraz көкүрөөк болушу мүмкүн, ошон үчүн баягы айтам. Жакын баралып айтам тугандар. 170 миң сом дейт. Бунусу 170, мунусучу Sistemmi? 105 ming so'm deydi tuanda. Qanchasi ekan bu, bilmaysizmi? Nima sistemmi? Faqat bundan siz, ekotang narjoqdanmi? O'shol cho'ng bo'lsa. Sizga qancha ekan aka? 130 ming. Qaradaryoning cho'g'ini ekan. Qaradaryoning cho'g'ini deyapti. Ne Qaradaryoda cho'pga o'xshaydi bu yana semizmi? Qanchasi? Cho'ng B ekan. Qo'limdan oldingizmi? Yo'q. Aldingizmi? Aqchasi qancha ekan aka bu? 150 ming. Yashi qanday? Yaşlı değil, 3'te 4 olmuyor. Bazar sırayet abi? Bazar sırayet mi? Bu da Joğuş eken ha? Joğuş bir eken tuğanda. Mingi mesela bu lan? Yok Joğuş eken tuğanda. Blogger ismi. Ha. Bunlar nasıl? 170. 170 mi? Nasıl? 120. Жаштар кандай aka булардын? Мына экинин туугандар бул толе. Бул экинин тууган экен, бул толе экен туугандар. Бизди кошпо. Жок, кошпойм ака. Жок. Машалла, жош. Aka ala 150 ming kam var aka, alаны көрүлөр. Жош экен туугандар. 170. Qanchaga berma? Машалла. Акчасы канчадан экен ака булардын? 120. 120дан. Жашы кандай ака булардын? Жаңасы экасы дейт. Жош экен буларды эле? Жош. Жош экен. Өтө чарс эмес экен туугандар. Ака акчасы канчадан экен булардын? 160дан, э? Жашы кандай ака булардын? 2 жаш, экасы 3 жаш. Narxınsa ekası, musu içası ekan tuğanlar. Maşallah. 120 ming deyt tuğanlar. Joğuş eken bulda. Aylı. Aka akçası kança eken mi? Akçası 80 ming kam var. 80 ming kam var deyt. 6 aylık. 6 aylık kulun deyt. Maşallah öte bitirap. Qaroo жақсы болып тұр туғандар. Еркек туғандар. Қызық болсын. Ama dedi nite son teybi. Aşağı kaç oldu? Aka ақчалар қаншадан кем бар? 50 миңден.
Tanımay koyalım. Ha, bunası 40 minken tuğanlar. Bunası 50 minken. Bunlar da joğuş. Mesela bugün pazarga joğuş atlar, taylar, beyler çıkıp tuğanlar. Koyunca çarşı boğdu le. Pazarga gelgeniz hiç. Joğuş. Maşallah. Pazarınız versin aka. Hayır kanka. Aka akçası kança eken mi? 60. Aka aldınız mı? Yok. Ha. Setelep sıkıda da setelep. Nakçası kançadan? 35'ten. Urgaç tayları var ha? Ya erkek ve köten. Maşallah. Aka kançadan mı var? Ya aka kançadan? 45'ten, 43'ten, 38'den var dedi tuvanlarındaki. Sizinki kançadan aka? Eko 85 bin. Maşallah. Kıyakların sarasır, arkadan kayık diye kavak eken. Çıraylı görünеді tuvanlar, kaşkası dele var eken. Hazır bunday kengiri tartaylı desek tuğalar arkadaşlar. Bazarda deken adam göğü eken tuvanlar. Maşallah, joğuş eken. Aka akçası kança mı? Ya bu 80 kaldı. 80 bin so'm aldın. Maşallah zorunu altın ara. Çıraylı görün. Satılar. Ya kayra satılat dedi tuğanlar. Satamaz ha. 80'ge alıp dur. Versen Do hazır. Dele bilinet eken de var. işte zor nerse. Ha, zor nerse eken tuğanda. Joş. Versen sata vereceğiz. Faydasını verse sataveririz deydi. Uçkaratancılık istiyor. Koçkar atancılık iken deydi. Uzun ken jakşına kaya. Maşallah. Ökürük. iPhone ekan da. Jıl at pazarga geldik. Ulak at. Mingen atlar kança bolup atda sıraganga hareket kılıp berебиz tuğanдар. Negizi bu jakta жүрүш biraz kıyınırak. Atlar постоянно naraka yo'roqqa çırqap turat. Arkamdan gel bir özerim sağ verev eken degende. Oy gelip ötüp jaman oylar. Akçasını kança dedin kan? Akçasını kança dedin? 115. 115 bin. Pıştı dedin ha? Da bir aydap kaçım işte. Pıştı eken, öte joğuş eken bu anda. Evet, bunun içine giriş. Evet abi basın. Aka akçası kança eken mi? Akçası kança eken? Hayır. Yine yukarı ataslar mı? Maşallah. Ha. Жақсы. Қаншасы үй болып қалып тұр бұл? Жетасы болып қалып тұр. Ha, жаңағы күлік ат. Ақшасы қанша екен әкем? 250 мың. Қаншасы екен? Қаншасы екен? Әке ақшасы қанша екен? 200 мың. Жасы ше? 10 асы? 10 асы дейді şu anda. Yaşlı atlar olsa oturat mı? Şuna eken şu anda. O nasıldı? Aka atın akçası kaçsan ken? 130. Yaşlıca? Unan. Maşallah. Sizgi çaka? 350 350 bin son.
Öte soğuktu ekan ha. Yaşı qandaymi? 6 asıyı. Öte soğuktu ekan tuğanlar. 706 menen tuğanlar. 664. 825 deydi. Bunday kishni bir aydab ko'rmaysizmi? Hozirgi telefon nomerlari tuğanlar. Qarasa. Aka bunun ulağı qanday? Ulağı için anan 250 otamda. Ha, ulağı uchun 350 ming so'm bu aytilib o'tibdi tuğanlar. Maşallah, yaxshi ekan. Qirg'izniki deydi tuğanlar. O'zi dele bunday chiroyina kela turgan bo'lsak, chiroyi dele so'nin ekan tuğanlar. Telefon nomerlerini aytdik, baylanishib ko'rasizlar tuğanlar. Aka mening savdolashish yo'llari bo'ladi. Qirg'iz bozorida ekan. Savdolashish yo'llari bo'ladi tuğanlar. Qiziqqan bo'lsangiz, chal baylanishib ko'rasizlar.